جستگی که رادیو دنگی کردستان دهو که اف دمی و باشکودارن هیجا جاره که دیمی بهفره بند برنامه شفستان ده لی خلق اف شفش برنامه شفستان و ترخان کری به بو و دیداری و هف پیوینید گل ما مستزاد به بریفکانی که سبا بیرانینا سود سال بسر آخر کرنا شیخ ممدوح بریفکانیه لما محول دا که هر کوریوی زاهدی میوانی برنامه شفستان بکن الدور جیانا شیخ ممدوحی دانستان دنکی بکن هروسان الدور برهمین وی الدور هلبستین وی ادبیاتا کوی کری هروسان ده همی بیاوین که شیخ ممدوحی تدا کار کریو برهمین که ام بیجن گران بهاو گلک بقیمت ده پرتوکخانا کردی ده نوا ادبیاتا کردی ده بوماشتنه دانستاندنه که سر وابکن هر روزان گلک پرسیاری دیجی که ما آماده کرنه میارسته میوانی خواکن ما مستزاهد بریفکانی ما مستزاهد سری برنامه ده تو گلک بخیر هاتی بو برنامه شفستان گلک کیف خوشن که تو آماده اید کلمه زور سپاس یا جنابی تدکم کاج مسعودی بیدارم هر سرکفتی بی و سپاس کم بو بی درفتی جارکادی بله بری کم راسیب شن نوا برنامه ده و بحثا شیخ ممدوحی کن اگر وساوکو کرد جیان آنکو لسر جیانا شیخ ممدوحی هنک بهتر بگهدارا بدن ناس کرن پاشیش خوامی هر ورن سر گلک مجاردی کود نوا برنامه دهن بله رحمتی شیخ ممدوح بریفکانی 1911 دا هاتی سر دنیای باجر دهوکه و دیجانا خدا بردامی دایه ادبیاتا کردی پشتی خواندنا خو خلاص کری لسد دسته چندین زاناین و مامستاین پسپور کو ین آینی حتی 12 علمی ولی گرتی پشتی هنگه دست به هلبستا کردی کریه نویساندن هلبستا کردی پشتی کو چندین پرتوک و چندین هلبستوانن ین نافدارن کرد شعرن وان هلبستن وان خواندین و تدا وکی هلسانگنا کل سروی کریه ایدی دست بکریه بنویساندن شعری دستجیه 18 سال یا خدا دست بکریه و هر وحاد جیانا و یا نتوای تجدا یا دیارک و چندین برهمن و هلبستن ین نتوی وقت خدا دروجنامه و گوارن کردی دا بالاوه کریه و پی باش بویه که ملت کرد شویدی سردمی بزانید که کردستانه که دولمند یا هی و خدا نوی عردیه که دی چاوا مافی خوی روا اش دست دجمنی انت داره که دست بیک امشین بیجین جیانویا ادبی هلبستا یکم که نویساندی اسمری سردار جانان خالو خط مسکی تتر سر ربازا ملای جزیری چویه که گلک تأثیراوی لسر بی هویه هر وها چندین نمونه اندیه نهین از حز کم اگر جنابتا بله آزادیه بله بو جاره یکید سالا 1942 و 43 دا دما میر جلالت بدرخانی گوارن خوین هوار و روناهی چاپ دکرن جهید الخوشیا رحمتی بو هر تم نامه جه دشاندن پیروز باهیاوی دکر و پیروز باهیا 10 سالیا بورینا گوارا روناهی هلبستک جرا شانده بو بناوی پیروزیا ججنی دبیجیتن روش بیت در آل سور و زر روشن لسر بانی تبید هر دم بجیب کیف و خوشی و ججنات جی پیروز ببید روش بیت در آل سور و زر روشن لسر بانی تبید هر دم بجیب کیف و خوشی و ججنات جی پیروز ببید یا دوی هلبستاوی بو یا کو بناوی ولاتی من یان خملا کردستانی بجیتن شاخو داخن دولاتی ما برج شنگ بیا جیچکو آلالو بیبون قل بقل کدنچیا نرگزین سردگیران شرمنده خملاتنا چیمن ناز کتر سنبول دن آوریا
رزوباغ و چیمنان شالیل و بالیل دخینن دنگ و آواز شیرین کفت نهال و گلیا مریه بیانی لیدانی سی شواده جینوه هر دم بنیری بهاره کانی نجدار گیا آخ جزیره جاب نیره در و الماس همی چندی جوهر جمله یکسر ویجنک مچون جیا كانوا جنجن دولات مبرن ملدانيك صد هزارن تف بجارن ماكي كيمياء جيا سروري چندي جهان حق بيقومن عردمية قرچكا آوي جدولا سخدكت بيواريا هچي في اردي ببينيت باشي جيب بندري شد بيت هادر دقاوي دينو هارد كفتريا بس ببيجا كم بريجا أخلاطي نقصي جميجة جه بهجتة جياو دشتة أف حياة الكانيا أف حياة الكانيا بله مامسا هاد راستی یعنی شیخ ممدوحی تمام رفضت که پرتوکایی که اول بردستی ما و ده پیش گوتنی ویده و گلک بحث لیاتی کرن لی تشتکی که بالا مکشن بلکی سال 2006 جی بلکی جاره که اختی مهفدو دیتی و پشتی فستیوالا که با شیخیات الدار خستن هجوه دمیوتان هم بیجن هلبستین شیخی کم خوندی و پرتوکی خوندنا کم تیده کری ناوارا گاندنی دان کود ناوا ادبیاتا کردی دا یعنی محست کردی پرسیاری براستی روژگی روژان آراستی تک من کو اگر ند برنامه ده بل جهگی دیجم دید با منی هر پرسیاره کربا یعنی بوچم بیجن شیخ ممدوح قادا ادبیاتا کردی دا کم روف دبینی آن کو هر چند کو هم بیجن براستی بقاسی ویجی کو هم بیجن جیای دبیت کم روف ببیجه یعنی بقاسی ویجی خو بهتر بو نتوا خو بو نتو پرواریا خو نتو حزا خو یعنی هگرم ادبیات بهلن العالیه کی د قادن سیاسی د جبت قادن ادبی د جی که او قاس کار کری کومروف بهج یعنی احتمالا اگر روجی جی وی مروف بهج میرد بیت گوتری نکن انکو مرود بهج اف وقتش کوینه یعنی بوچ وسا کیم لید ده بحث کردن یعنی چما وسا کیم ما بله ياشمه و يكمين آريشة أو بوكو ديوانا رحمتي جالك درنگ هذا چاپ کرن أو جيش بونا هلبستن وي بهرا بتر سر ولاد باريزية بون وروشة عراقي جي وكيم هميت زانين رينات دا بچاپ کرنا وان هلبستن كو بلا جاني ولاد باريزية آفزو دا گرتينا لوما ام بيجين پشتي دست سالن نوطي ام لفي درينا وين راسي الدرفة ولاتي بوم وديوانا ويجي بدسنا دكت يعني وك دس خطا يا اوريجينال بارستي بول دف براي من مازن بيتقال هندي هلبستن وين افين داري ين اوديكو ينكو استن قالك بلند هين چندين روجنا موقف واراندا براستي هاتنا بلا فكرن لي اركي مازن كفيتاستوي روشن بيرن ما يندفري تايبت ويكت يعني بيسرين كرد کو خمک جنا خاریا راستی حتی وی سردمه کو یکمین سروکین یکت یعنی بسرین کرد بویا حتی نها پیکرک جیرانه هات یا چی کرن جادک بناوی نه هات یا دانان یا سی یعنی من به شرم از بچم داخازی بکم یعنی بیتویه او وی تشتی بزانن یا دا بیراوریاویه او بخو تحاضر برن جهه گورستاناوی جهه لحاتی و شارتن نک بو ام بیجین شخصی ويكون ناوی خو هی چون شيخي ناوی خو وك سروك آینیجی گله گله که هی نل کردستان عراقی بلکه کردستان باکور و جاوار و جهلات گریانت خدا سر مریدت خودت گریا یعنی وك ناو همید ناصر لی وك ادبیات کرد وکی گنجینه یک بو پرتوخانه کردی رحمتی ناوک هشتیه وک انسانی که نتوخاز شیخک کو بالوی آستی سال هفته بچیتن گل چند گنجا بچیتا بغدا و آماده بیتن کنگرا بغدا جبو کوری زانیاری کرد بیتا دانان الوی داره ببیتا اندامی میره و بیتا یکمین سروکی کتیان بسرین کرد بیتا هل بجاردن یعنی اف هر که های دانا اسرستوی خود چوکا خمخار بویا و خواستیه که خزمتکی جبو ادبیاتو نتوا کرجی عینی دم داو کد چندی نمونن که مگوتی دمال سر مریدن خودی گریا هول داید گل فیربونا آینی
نتوا كرد نشاوان بدد بونمانا هلبستاويا بنافي لالشين الصالة بينجو حفتي كردستان باكور سر پشتا حسبی دماجی خواستین آقا و مازنین دوری شیخ اکتو بشیل سروی دیمانی هلبستکی بیجی دگوت من دید کچکا زور جوان شوی ودهات و کردستان وصا جوان و برکتی و کتی دستی دجمنی و گوتی از چو ملالشین الناف الکیو بالبیسا من دیلوی جوانک وک فنری طیسا شنگ شیرین و نازک غنچلبا پلازک در حال مجان بغازك شدردي أفيني ديسا من قوتوي ترندي شنقا شيرين وقندي البركاتوي بلندي وقطوري نبي موسى قو أشرين شبالم بقدو خطو خالم كردستانا دلالم كفتي مدستي بيسا كفتي مدست نزانا دير بمجخون دوانا ويلا المبي خدانا لو راكو ماما هوصا لو راكو أزدي بيجم هوي بارجران وجيجم روند كيت خيني دريجم بو همكيو بالبيسا بو همكي آدنالم هندب خمو خيالم كسنا برسي لحالم دا أزدام بدو كيسا بلاتو أفرو مير باي خنان خنجر وكير باي لناف دجمني وك شير باي تبو كردي بنويسا تبو كردي أزبو خاندام دال برتا أزرا وستبام مجد الجود بات أستام دجمن رافينجي والجليسا دجمن رافينج ولاتي اشترسا شيري نهاتي بو سربست لأخلاطي نوبت شوش دستي بيسا نوبت شوش دستي بيسا ما بستاوي الفيري الداوية هالبستي الشيري نهاتي رحمتي مازن مالا مصطفى بارزاني بو دماهاتي وشورشاوي دست بكري يدي بو سربست أخلاطي وك مزگینیه که دا کرد باکور کو سرکرده که کرد و هاتی و شورش یه کتن و نقشل روجی کو سربستیا کردستان همی بیتا آماده کرن و استاندن ما بس لفيدري يعني أفركي هم راستيت كبيتا سر چندين لاينا حتى لاين حزبيجي هم بيجين حتى في سردمي مرنا رحمتي شيخ ممدوح بريفكاني كو هاتيا جهردان للبغداد وك شهيد جينا هاتيا حساب كرن زور جار مناقشة هاتيا كرن يعني حتى لقي الأودي يعني زور وكي كماسي سعد كنفي أودي والبرا إن شاء الله تشتهمي بين شارة سركرن لمدفيد ببراستي كان عندك تشتهنا هكو يعني بقي تبعث لكركم بيجن گلک جرانجی مروسه بیش یعنی براستی بو رزلینان آنکو بو کم بیشن کسانین وسا ین بقیمتو گران بهام بیشن هزرو دبیردان کن نفشین کود هنام بیشن براستی کووانا خو قربان کردن یعنی کوام بیشن پیکرک جهبه آنکو هر تشتک بو وان کسابه بیشن بو بیر آنینا روزین و چه پیکر به چه تکم بیشن خطاب خانک به کلیجک به تشتکی وسام بیشن بناوی و به اوه هر و هر دمین نساق هر و هر دهشین و ده هزرین و ده دمینن. بله. لدی سجی بهتر کن بیشن درباره بر همین شیخ ممدوحی ده. بله. ين كو غهانة چاپي و ين كو بيجن هنا ونسرد خبطن و دا كو بيجن بكنا دستي خون دوانا. بله. براستي برهمن الشيخ ممدوحي يا هري جرينك أو مزور جاري بحث كري يعني فيستيفالي جدا طبعا بيقومان تشيكرنا عن سازدانا فيستيفالي أو جيك كاركي زوري جوان بوكو وزارة روشنبري بيرابو يتقر روشنبري يادوه كيبسو باسيفا هجا سيداي باريزگري دهو كي زور بالدر بويا بو هندي كو بيشتي فيستيفال جهاتي تشيكرن برتوكاوي ياكو ما آمده كرين نها وحاضر البرچاپيه جناب باريزگري دهو كي هجا تمام رمضان اف حوالا دا كو بيتا چاپ کرن و چندین بيجين روزنامه و گوار هاتنا نویسان لی اوه ما بست او نینه تاني سر شيخي بيتا نویساندن ما چندین گنجینه هين الدوري ينكو رحمتي بخو شيخ ممدوحي بخو نافت وانا يك بيك نویساندين وكي ما قوتي ديوانك آماده کرو بناوه پینجو یک هلبسوانين كرد ناون و هميا بين نویجن کرن جادن دهو که بناوه وان بینه کرن قطب خانه بناوه وان بینه چی کرن
مجنين كرد هبوينا كو زور مستواي كي بلند هوية وهالبستن زور ماقيل وجوان نبيساندنا حتى في سردمي كسنان ياسيشي وكي صاريا خان كو خزانة ملا سعيدي بريفكية ملا سعيدي دهوكي بريفكي كو هالبسوانا كا زور او دي بو يا بركتي بو ادقال ما في جنا كو چاوا دي باريزي همي بديوانه كي تشيكري بهالبست وحاضرة حتى نوها كسا كي بسيار لنا كريا هم حست كي ناوي ويجيك الجادن دهو كي ناوين چندين هالبسوانن دي ينكو تاني حتى بسردمي ناف بتني هات يقوتن جه داخل ديوان واجي چاپ نبوينه وكي ما قوتي اوك يك جوان برهمايه براستي هاتنا من يان وگريانا من بو كردستاني يا بصانا هي نبو من الخول بر چندين كارای وكيلي كو از هول بدم کار هنری جی الویری خدمت کی بکن بله ما بنگه که دانای سپاسی و که نیچه وام بارزانی سروک حکومت عالم کردستانی هول داکو اف پروژه بیت دانان و نهایه حاضره اش گروپا کا باش بیکاتیه ما هول داكو افش بيتا صازدان اتقال هندي وان ديوانا جي چاب بكين او ديوان جي همي هالبست نت حاضر من راستي نت آماده بون بشكل جوانا ارشيفه من السويدي بشكل فيري اللي انا ياخد دمكي نزيك دا كر سوزا يكت يعني بسرين كرد بيتا جهكو يقوت يم دي چاب كين چبر همين شيخي هبن اسيها آماده ما ان شاء الله دي دم چابي ونتني او جي برهمكي ديجيك ديوانا شيخ نور الدين بريفكاني كو بزمان عربية همي هالبستنوي جي يعني حروف أبجدي يك بيك همين دفي ديوان هذا أو جي ما آماده كريت قال شروفا كرناوي بابي جبر همين وين دين جرينج أو كو فرهنگاوي بو أو جي ما بارچك جوي دفي ديوان هذا چاپ كري ياكو بناوي كردستان ياكو الدزگاه آراز السالة 2002 سپاسی بهات یه چاپ کردن دوباره چاپ کردن پشتی کل سویدی جی هر سمه چاپ کردن دیوانا شیخ نورالدین بریفکانی و شیخ شمس الدین قطب اخلاقی کو با پیره یازده و مالباتیه ادگل دیوانا بشی یکی یا شیخ ممدوح بریفکانی بناوی لالشین یادیتر برتوکه که بعربی بناوی الحقیقه والبیان في ترجمة سادات بریفکان تدا شروع کرنا شجرة مالید کتن یک بیک دانه بدانه دگل تاریخا و مالباتی کو 906 صلاوت گرید چواش خراسانی باپیره که و مالباتی میر بویا بناوی الامیر زين العابدين علي الموحد الخراساني البوزنجي الهمداني كورك خو بناوي احمد الاخلاطي تنيري تواني يعني خلاطي جبو بلاف كرنا ريچا سهروردي يعني نقشبندي نكت بيجني لوي داري وفات بيت زاروكو نفينوي سروي ريچي بردام دبن حتى كو بنجه يوال اخلاطي دمينيت حتى كو بابيريوان يعني بابيري ما منافدار سيد حسيني اخلاطي كو شرف نامي دا جهات يا قوتن بجن من اعظم علماء عصره في علم الظاهر والباطن نافدارن عالم كردابو بعلمي ظاهر ويفشارتي باطن وعلمي جفري زانیه کو جنگیز خانک دی پیدا بیتو دی طولانی سر کردستانی کتن ادگل 12,000 مالباتا اجمريدو دوستو مروفين خو جواني جا خلاطي باردي كان دچنا مصري المصري بنا جهد بن القاهرة حتى بسر نميجي تاخكي هاي المصري بناوي حي الأخلاطيين يعني تاخي أخلاطية تكيا ومزاري شيخ سيد حسين أخلاطية ليه بشتي هجده صالة المانا ناوي سيد حسين أخلاطي الويري وفات دي كان فدقر ينجارة كادي بواني وإيدي أفا بردام دبيت حتى شيخ شمس الدين قطب أخلاطي كوبا بيرمي يانزديه 1620 دا جبر شري نافبرا دولة عثماني وصفوي بارد كتيتا بعدينا والبريفكا بنجه دبيتن بشتيكو دستور خاصتني جميري عميدي وردقريت سيدي خان كو حفظ قرن بيشكيشي ويكرين إيدي أوجي بردام دبيت سر ريچا خلوتي حتى شيخ نور الدين هاتي كو طريقة عن ريچا قادري وسرفزي دكري ويا رفاعي وجاشتي دست الشيخ ممدوحي كو بويا سركردي ريچا قادري بله يعني براستي تكلك تشتينا زمان هندك تشتانا يعني برهمين براستي وان كسان كو شيخ ممدوحي بيعني شيخ نور الدين بيعني بسماني عربي بنجي از بخوصات بينم كو فنا حمي ديرو كمانا انكو
مجویا کردستان دوی دولمندی قناخی دا بله. نویسینا لما او دی مفاین گلک مازن بومد دوی قناخی دا دگینه نظام هکر چتاکیش دیوانه تو بخوینه بله سرچاوالی از هست کم بری کو از بیچ من اثر هلبستکا شیخی نمونه که دیار بکم وکی سر افنا جنابتا بحث کری براستی جو سایه ام بیجین اف 33 دست خطیت کو شیخ نور الدینی بو مهشتین جوانا زمان عربی بویا فارسی بویا ترکی بویا کردی بویا لی پتر گرنگی دای زمان کردی یعنی براستی همیجی بحثا و عرضنگاری و جغرافیا کردستان یعنی چه به عربی بین یعنی اکو واد خوینه مروف ناس که کن بیجن همید تاریخ دیده نو کن بیجن کن ها کسک دمی کن بیجن تکسته که آن کو گوتاره که به عربی نویسید بگو چه کی دی بحث که یعنی وی دمی جبر او حزاوا او ترسوال سر کردایتی و آخوا ولاتی وانا یعنی چیب سمبول بیجی که یعنی الگورمن یعنی چه کو منجی خوندنا همیوسا تاریخنو تومار کرنا یعنی وی سردمیه بچاوی شعری انکو بچاوی ادبیاتی بله براستی جو صابویا لوماجی که اف بو پالدرک بو من کو سمیناره که چه بکم سال 2002 دا بو خلکی ما و روشنبیرن ما دیار بکم کو نتوایتیا شيخ ممدوح بريفكاني وشيخ نور الدين بريفكاني وشيخ شمس الدين قطبي أخلاطي بنمونه وبوان هالبستنواي يكون نهاد بنا ديار كرن نمونهك يا كرت الشنبيجي مثلا يا شيخ نور الدين بريفكاني حكاري ما سليوي أس جكرمان جينشي في أس لكردستاني كي في أس لبهدينا أو ميارب يعني شش مالكي أو يلسر هالبستامل الجزيري كو بحثا قيصري الرومي لسر حد فرنج طوب زنجيري في بستن جابو راست كو ملاج زيري نفسان دي ويسر دمي دا كو بحثا بچاوان بيجي انها امريكا وروسيا وقت خدا دو ولاتن بهز بوينه روم و فرنج بهز بوينه و جنگی خو بهم بيجين لشکری خو چوا آماده کرنوا و ویت اشترا بوينه شيخ نور الدين دگل هنده یه خمخوار بویه برانبر وان هر دو پیشکفتی که ملت کرد بوچی خو آمده ناکت و وکوان لنایتن ده بجید چف بستین لأنیه لچکه ده هجینت وحج گرزه شلکه هرج بختو مهوزالا فلکه بلکه جارک بمرادت خنکه هر دو دستن خو حمایل شوکه مجبو یار دو خستن چپ و راست الفيدري دا ديار دبيت في نمونه قال چندی نمونين دي ام وگرينا هلبستكا شيخ ممدوح بريفكاني يعقوب ناوي ايشا ولاتي بخدي ايشا ولاتي داغج من هودا نفا جدل صوجم وكيمومي كل درد جميع نفا قرب بينم وكي اردا تجي خوب كوي دل دخوش بت بيگو من بيفيريه دراب موا مهما بيمان سنده دي بكين كتو بجي خمنكيشة روز دريجة جارك دل ما ايتوا نزيكا روجا مبيت آلاي رنگين بهليت خملو روشا ولاطن آفتاب لي بدتوا سرنقارا صبحي آلا بلند كين سران دنگو آواز شیرین روژ دو جال مبیتوا سر صالي دي بكين شهيان وكيف سما سر بلندي قفو قر جابا بيان يابدينوا هر دفت روجا مبيت أمجي وكي هميدرا بلشكرن لاوين چلنگ سينوري خو بگرينوا وعدبت روجا مبيت دستا بدين داري چكا آهو طولان ام بخازين كفنيا نيكينوا 25 مليون هنا كرتجي اگر بين سريك بسرفرازي دي بجين يانجو جخوين بينوا افرو وقتا خوش دراوه سبيدايا بيوا مهات ربنا سرخو قلي كردا ريو براحيا وافا بيكورا وستنبرا برل شرقها ناول خوبدن دجمناج اردي خوراكن جن بخين نايتوا افجيانا بيك وجانا مرنججيني چترا
دجمنا گوشت مخار و هستیت ممیت نوه چندی لاوین هاتیا کشتن سرد به خسمات دا از بو همیای داغا دارم یک بیک دناس موه خاندان سرمیان وال سرحدان ویران کرن نازکن چو خوشپال سری چیا وردانه و اوزکن هاتیا دراندن ببناس و ریکری یام بچیک لی هاتیا صوتن جبیرا من ناچیته و زک لجنکا شق کرن بچیک قازو خاوت کرن هج نمرین بنبر کرن کل کافرا کریه اوه وک فرنگال مکرن صد لزندان آمرن چچک جنکا ود کرن بساخیل گورا دانوه 100,000 باب کرن او جیجولاتی در کرن نیوک الکولا نامرن بخاس و برسیمانوه بس اخلاطی ببیجه نوتو هشتش در دایگیجه دادو فی غانک جمیجه گلی کردا رب نوه گلی کردا رب نوه بله مستزهد زور سپاس بوی هلوستی براستی از بخوا که هلوستی خوندن چاوی خود گرمو گادارید کن هندک جیانا شیخ ممدوحی دمیت بحث کری کن بیجن هر دو وقتی دا نامین کو ریکرنه و جلالت بدرخانی و کووارا روناهی و باشداریاوی کوواری دا بلاف کرنا نویسینا یعنی مروف وی هستید که کن بیجن هشتا دوی وقتی دا دوی قناخی دا یعنی شیخ ممدوحی او هسته کریان بیجن با گرتنا زمان کردی آنکو نزیک بونا هر دو زاراوانان بیجن چره نویس به چه وکو زاراو به یعنی دوی درباره شیخی دا تو چه بیجن با لاتینی و هشتا وقتی هولدانی نوی براستی تا بسیار که زور گرین کر وکی ما گوتید هر وی سردمه داد 42 43 پر دلشاد بویه و کیف خوش بویه که میر جلادت به آماده بونا و بلاف کرن و چاپ کرنا روناهی و گوارن کو به چاپ دکر لو ماجی که پیروز باهی لیده کر وکی ما گوتی و هر وها هاول دایج وی سردمی کو فرهنگی که چکت به کردیا الفابیا عربی البرانبر بزمان عربی و البرانبر بلاتینی جبوکو زانیه که روژک دهید ام ده پیوستی لاتینیا کردیا لاتینی بین جبرکو بارابترین جی کردن ما به کردیا لاتینی ده نفسینین داکو امجی ادبیات خوب واد دینن یاسین و امجی فیری لاتینی ببین کو ادبیات وان و روشنبیرین وان بخینین لو ماجیک دی ویپر پرتوکی دا دیواناوی دا کبناوی کردستان و هر وهایا بشه کی جیا کبناوی لالشین ما هول دای کو فرهنگاوی چاپ بکین جهداخه کو تمام نکر بود گل چندی مرهمین وین دی کو زی گشته وغر کرنه و وکی ما مستارشت فندی جاره که بحث کری حتی اف دیوانا از بحث کم یا کو پنجوه کل بزوان کرد سوز دابونه یک جبرکو ما مستارشید سکرتری وی بویه سکرتری وی بویه جه داخواست کریا گوتیه از خوینم داکو بدرس بیته و تو دیبو نویسی داکو هم دینه چاپه اول سال 75 دا لیج برکو روشا دوری و بگریانا خلکی ما شورشی ایدی ری نداکو هنده سرو بریانا خوشیاوی ایدی نگهشتا و امرازه لی گل هنده دا ام بیجین دگلک کمبونا دا و رنشنا دا رحمتی هول دایه کو خلک ما تبگهینید مثلا گلک جارا وکی فستیوال دا هاتیا گوتن هجا دکتر بدرخان سندی بحث کری کو بی سردمی دا زاروک بویا 5-6 سالی بویا گوتی لمالا ما جارا که من رنشتی بوین گوت قای مقام و چند کسین هم بیشین نافدارن وی سردمی سال 5 دا رنشتی بون دما حلفا مصر و سوريا وعراقي تشي وحلف بغداد
كيفا كردا هاتبو ودقوت نفا إن شاء الله دي بو ما بيدا تشكي باشو قلت رحمتي زوري عاجز بو. الشيخ ممدوح يقول بعربي قلت جبر وامي فان عربي قلت ياس بس بسيار جيكرين كاتو شد بيجي قلت هذا آخر مسمار يدق في نعش القضية الكردية. هذا مسمار داوية التابوت شوراشا كردي تيتا دانان حتى في درجة بيشبين بويا وزانية كادي تشيبيت وتشينابيت وقلتي بريكا خو دهوينن ملا مصطفى إنانا دري وبالا كرن لويري يكدا بابي منكو بابي دكتور بدرخان سندي يكدا سعيد ملا طه يكدا چندين كسندي من ناف برنين انجه داخية يعني هكات كومبونا كي دابا هكات اوي دابا شبلين دي مش بيرنا كينكو يكامين سروكي باراستنا يا نهيني الدهوكي رحمتي بويا ودانستاندن اشكرا وين مباشر قال ملا مصطفى بارزاني هبوينا نامت جير شاندن كو حكمت فلان روجيت فلان دفري هجومي كات عندي هوكتها شياري خوبن ما جورك هبو المالي بري درمان بونيا كارتون درمانا هر دروجا داميني دوسي بيش مرقك خاتم بشوي بدزيفة دوان درمانا بن يعني بهمي آوايا هول دايك و هاريكار بيتن و داوي ترين أخفتناوي من لبيري از برزاروك بو دوغوت كوري من از كردستاني نابينم جاوت غولي هند بينن هيفي دارم هن بشين خزمتي بكن و بردوان بن و اف برهمن من جبير نكن اف بويا كو بالدر از برهمن وي هميا چاب كم و خمك جي بخوم هيفي دارم كو جراوشن بيرن ما و تلاينن ين بربسيار خمك جي هندي بخون وكي ما قلتي نتني بو شيخ ممدوحي بلي بو چندين كسندي وروناك بيرن ما ناوال سر جادن دهوكي ناوال واندانن ناوال قطاب خانه بيكري بوان چه بكن داكو امجيك وكي هر ملتكي شانازيب ادبيات و هنر خوب بكن از بيجم حقكي شرعية هم دعوة بكن بلي مزاد بهم جارك ديم جديواني تشتكي دي بوك هدار بخوينن و بركو بيقومان چندي مروف بحثا جيانا شيخ ممدوحي كبيركي برنامج كان بيجين 1 ساعت يعني كو 40 دقيقة تيرنا كي سالانه از بهم يعني هكو ني فستيفالان جهبانا تشتهري باشتر بو بيرانينا شيخ ممدوحي بلي فرمونا هل بستك بناوي النازنين وعدبت باشي تجانا أسجو شهيانا نكم أصدقال كسدي جبلتا عهد بيمانا نكم وعدبت باشي تجانا أسجو شهيانا نكم أصدقال كسدي جبلتا عهد بيمانا نكم بشتي واقشتو صفايا من كريد قلد البري وعدبت ايدي نروينم الطرزنا كيفي نكم ما چوا تي بقرم دوستا جبلتا نازنين روح بيك جاري مداتا دلجتا قد نافكم بشتي من خارج لي فن برمزي شكر نبات الشجارة قلت شجانا قشت سيرانا نكم من لباغي إيرمي من دي لسيفاكت جزو من حرام بيت باشي واسيفا جزوي طمنكم من لناف باغي قلا بوسر شرينا وعدكر باشي وان صولينا يا آلاي رنجين بينكم كوسرو آفا حياتي من جلي فنت فخار لو جوانم أزد عشقي دس جدوستا فكم من لسر كلو ما سبي آلال سنبل بنكرن لو شفن طاري وكيروجي بعشقي تشيدكم باديا رح قرمزي دامن شرينا سر شباك من جوي ميهل مرست لو كشورا يغمدكم باديا رح قرمزي دامن شرينا سر شباك من جوي ميهل مرست لو كشورا يغمدكم قروكو بلبل سر ديمي تبا ما سرقلي هروكي رنجي بهاري دم بدم داقش بكم ما قالوا ممكنة أزجارك بنفشا شاف بخال
هر وەکی جارا ببینم دیدەیا پێڕۆم بکەم مەمدوحی جان مایەت گەل سەودات سەری هاوێتە دل سۆتنێ دابوو هەناوە شەب و ڕۆژ شینێ دکەم شەب و ڕۆژ شینێ دکەم. بله زور سپاس بۆی خوندنێ مامۆستا زاد ئەگەر دەرڤێ پرۆژان بێژن پێنجوه و یەک هەلبەستفانên کو شێخ مەمدوحی لەبەر بوو ئەم بێژن وێ چاپ بکێ و پشتی وێ ئەم بێژن تەمەنی ویان کو ژیوی تێرێ نەکرد سەر دەستێ ڕێژیمێ li Baghdadê em bêjin ku hata kuştin hata jehir dayîn yanî heger em bêjin Şêx Memdûhî jiyekî bêhter bûyîna hatwadanan dervê wê projeyê tiştekî çawan bêjin ku pêtir em bêjin te lêkolîn di berhemên wî de kiriye û bêhtir ku kurê wî jî kiyan ku ji nêzîkî wî yanî bêhtir yanî hez dikirin bêjin tiştekî çawa بۆ ئەدەبیاتێ ئان کو بۆ کوردستانی بگشتی یان شتێ وسا گشتی وی چه هەبوونم بێژن بەێ بڕاستی پشتی وەغەرکردنا شێخ مەمدوح برێفکانی یا دیار بوو ku yekemîn pirtûka hatiye çapkirin şilayê hêja Sadiq Bahadîn Amîdî ve Yakub navê hûzan Vanê Kurd ku ew destxet bahraptirîn ji wan destxeta ji rehmetî Şêx Memdûhî wergirtibû. تێدا وەکی هێژا سەبری بوتانی سەد ڕەحمەت سەر ڕوحێ بەحث کردی و ژمرانامەک شاندی بەرێ چۆنە وەغرکردنەوەی وەخت دەما من دیوانە بەشەیەکی چاپ کردی دەگوت ڕەحمەتی دەستی خۆ نەدمجاند چ کەسی ڤیابا دیوانێک یان ژێدەرێک یان پرتوکێک دوچوو قەستەوی دیکرد یەکسەر ددایێ هەوڵ ددا و خەلکێمە یە ڕەوشەنبیریین و نوێی دەست بێ ئەدەبیاتی کرین یین و چەندین مامۆستانە نوها هەمی قوتابی بوون بەردەستی وی دەرگە هەمیا vekirî bû hemî amade bûn dîwana wî da yaş min ve eger rehmetî saxba ne ez bêjim belkî xelkê me bara bitir wekî mamosta Diktor Mihemed Geznî yek û Diktor Awîl ser dîwana Melayê Cizîrî li Qahîre hey digot eger çendîn deh kes nimunên wisa heban Kurdistan ji mêje da azad bît ji bo aliyekî ve ku vana erkê netewayetî yê geografî yê felsefî yê evîndarî yê welatparêzî hemî li ser stûyê xwe vegirt bû çûnke war serdema di helbestên xwe da tu lê binêrî hemî aliyên tê da hemî aliyên felsefî geografî ser sinûrê Kurdistanê bû nimûne şeş dêrên helbestê da behsa sinûrê Kurdistanê bi giştî kiriye ya ku niha ew sinûr ên herî diristin bû Kurdistana mazin dema dibêjît Mosul û Tebrêz û Şîraz hemedan Tûrûs û Sêwaz behrê Faris behrê Qezwîn behrê Reş behrê Beyaz ev tuxîbin bû me Kurdan belkî Samsun û Aras Mosul û Tebrêz û Şîraz hemedan Tûrûs û Sêwaz behrê Faris behrê Qezwîn behrê Reş behrê Beyaz ev tuxîbin bû me Kurdan belkî Samsun û Aras dê bijîn yan dê kujîn dijmin we nakên vebijîn şnûke pêve bû kesê qet ji temenna nakêşîn em dixwazîn cengebazîn em bi xwe şêrin bijar melek xwe tên bû neyara her wekî gurgên dihar bû sugûzek me girêdan merziyan wê hatine xar roja cengê em dinazîn da bijîn wek xwendikar dê bijîn yan dê kujîn dijmin we nakên vebijîn jinûke pêve bû kesê qet ji temenna nakêşîn roja cengê hûn dibînin em pilingîn yanî şêr fêrisên kohûçiyanîn pehlewanên şevbikêr ev e nimûneyek bû ku wekî me gotî li ser sinûrên Kurdistanê ku amade kirîn her wiha di beyannameya 11 Adarê rehmetî zorî kêfxweş bû çûnke wî didît ev e bû wek rojeka dîrokî
بو كردستاني همي العراقي ام بيجين هاتا بيكينان الدستوري دا كو بجدونا توا بيكتتن جو كردا وعربا غير ما في كردا بدني يا ندني ويدقود اف موافق خلاص هاتنا باراستن الدستوري دا روجك ويهربيتن دي كرد دعوة بكن جي كيف هذا هلبستك تشيكر ويكسر بلافا بو الهمي قطاب خانين الكردهوكي از يك جوانا بومكو سبيدايا هرو سبيدي ما اف هلبست دخاند بناوي يازدي آداري سبيدايا يازدي آداري روم كرن المجيا ودشت شاهيا سري بهاري كردستان كريا بهشت كردستان ديساب روشن مرگوچی من خملين سرپری هاتنا سماي خوش گرن سيران و گشت ججنبون دل و بهاري نوروزو يازدي آداري رابدا امچی نکاری سری سالا مگهشت رابدا استو بهفرا بچینا پیروزیا کلوکو وانا بهیلین نیجنو کردبونه تشت آشتیه ججنه کرندو درگهی خوشیه وکر لشکرین هاتنا براهیه شاهیا مجنی گهشت آشتیه شرش ناف مراکر بانگ آزادی ودا آزا کر چندی خرابی راستیا بوری مهشت راستیا بوری مهشت کلوکو وان قنمان داغک دل داماتنی صد مخابن بو شهیدا واخوینا خوب و مرشت از بوان لاوند نالم شب و روش دل بغما ناوی همیای من نویسین کلوکو وان بو مهشت سي دقيقة من نبي دنج رابطة وانهيم بكن فاتحة بخين جبوان أخلاطي بونوت هشت سي دقيقة من نبي دنج رابطة وانهيم بكن فاتحة بخين جبوان أخلاطي بونوت هشت لفيدري بورا نوتو هشت لقور حرفين أبجدي دبتا ممدوح كو نافيوية چندین هلبست آدا داویه هلبستی اف ناون اف جماره دانیم بله اون سزادی دیدیم جی بردومهیا برنامه و تین داویه برنامه دا جی هلبسته کی شیخ ممدوحی بدنگ خود مدیاری بو قدارا لی بری کم دومهی بینن اگر چته کسا مجبیر کر به درباره شیخ ممدوحی دا انگو سباد روشا بیرانی ناوی دا دی چه هبه تشتكي ريو رسمك تايبت ويها بأن جراوجي بوق هداران ورون هيك دابان السر زور سپاس کم جارکا دیجی بو بیدر فتی براستی وکی جنابت دیار کریکو صبح 11 روجا بیرانینا رحمتیه شیخ ممدوحی لی براستی افصاله جبرکو چندین تازی چیبون هر مالباتی بخود نیزیک در فتا هندی من نبویا کو از به آماده ببم لی یاش من و یان یکت یانی بی سرین کرد یا البیره افروجه و بیدارم وکی دستگاهن روشن بیر کردستان تیوی و چندین دستگاهن دی صبح وک روجی کی وکو امرودا دیهین نخاره و برنامه تایبته هی بو رحمتی کو بیتا خاره لی وک چونا سر اوی مبخو چه حاضری نکریا راستی اگر میوانجی کرم کنم آماده این انشاءالله و پیشوازی بکن بله یا هیویا داوی کو او کو ببینا خودان روشن بیرو خلقین خو ین کو خدمت کرین وکی ما گوتی تنی وان ناوین کو رحمتی نویساین جارکا دی ام لندک لیکولینا بکین و لدیف بچین از باورم دی خدمت کامازن ایتکرن هل بس داوي كو اس دخازم بخينم بناوي دلبري
دل بریندار شیرینه جارو بیمار و دلو کفتما درد اوینه آی دل من آی دل من آی دلو دل بریندار شیرینه جارو بیمار و دلو کفتما درد اوینه آی دل من آی دلو کفتما بر درد و جانه وکمه صوتی گمانه آخ دست وی جوانه آی دل من آی دلو آج دست زلف و خالا آوری وان چاو غزالا دام بر جکو چونالا آی دل من آی دلو دام بر درد فراقي هل فراندم وك براقي صد هورج في اشتياقي آي دلي من آي دلو هاي أي هورج وكل دردا محنة عشقا دوردا أسكرم بمال وشيدا آي دلي من آي دلو أسكرم وك شكل دالي ممدكو فانا وصالي عشوين وسر شبالي آي دلي من آي دلو عشوين وعالي شاني أسكرم بماري خاني خوش دبم ما أزبجاني آي دلي من آي دلو ما كلو داغا بريني صوتنا دردي أبيني ساخ دبن جارك بديني آي دلي من آي دلو ساخ دبن ما أف مهانة داغ دردو كل جانة روح درماني من بجانة آي دلي من آي دلو روح مجانا مكئيبو نازكو حورو بريبو جاف ملو خونو قريبو آي دلي من آي دلي من آي دلو جاف ممل بجنا شيريني رمز ناز خمر فيني مام بفي داغو بريني آي دلي من آي دلي من آي دلو مام دبندا داغو دردان خوشي بشتي تم بردان جانو دل هردو لسردان آي دلي من آي دلو جان دما هاتي جويفة آتشي دل قرت جريفة سرخوشم ما مبدينيفة آي دلي من آي دلو سرخوشم بيجامي مستم أجدهابي جهري يستم بقريا زلفا بستم آي دلي من آي دلو سرخوشم بيجامي مستم أجدهابي جهري يستم بقريا زلفا بستم آي دلي من آي دلو آي دلو جارو غريبو دور دوستو بنصيبو خست حالو بطبيبو آي دلي من آي دلو آي دلو جارو غريبو دور دوستو بنصيبو خست حالو بطبيبو آي دلي من آي دلو خست حالم برفنامه شاف للري يارا خمامه أزبو ياري جان فدامه آي دلي من آي دلو جان جبوي من فداكر دل بعشقي مبتلاكر رحج أخلاطي جداكر آي دلي من آي دلي من آي دلو بله هیویا کو ایشو دوی خلقی دمانه که رحی اخلاطی شاد کرده و وکو گاوه که انکو چطه که بچوک بجی مکاری به
دوی شوی دا بوان برهمین وی بو هر کارکی کری بله دم مامای دقیقه که مایا ده چتکی بدنگی خواه چند پارچه کی چند پارچه کیش هلبست ابنا في حسن و جمال یا شیخ ممدوحی بو گهداران دکمت دیاری ما جبل حسن و جمالي ماج محبوبة قناضي ما غزر صنعتي خلاق شويبي ومناوي مناوي تو بزلف خيطاطا نقو من بي بقري مجوى طرح بسكا مغرزة نينا مناوي مجوى نقشني قاري بخدي صافي مما دل جاني مع عزيزي بخدي بيت مناوي عشقاتك رم بسر وبمالي هوائي صجرت في ضاب دلو جاني خمناوي دل ما يد بنداتا وهكي بلبل شيدا بهنك جنسيمي تبكم زيد مناوي خنچك جدا نادم بدو الصد نرجزي شهلا جاني مچرا يغمدكي نيم خناوي انوار تجلايا انوار تجلايا لديمي تعينكر ايرو ماجي بلوي بري حوري مناوي بازاري بكن حوري بت خبقهرن يك يكتب ونادم وأف بيع مناوي ترحن وكي بجنا تاج بالا دهجينم نترح بريسم طايب ترح مناوي سرقل وكي ديمتيا ولله وبالله بهنا وين او بهنا ما قل بيت مناوي هر ناوي وكي ناوي تبت خوش ما او ناوي نوكي ناوي تبت جاني مناوي أخلاطي ورا أخلاطي ورا خوش بو ياري بك قربان قرباني تبم خشترة أفساخي مناوي أخلاطي ورا خوش بو ياري بك قربان قرباني تبم خشترة أفساخي مناوي ولی زاد زور سپاس کو شاید تو جی دگل معمده بویی با بیرانینا ویروژی که براستی صبح بیرانینا سهود سال بسر وغر کرنا شیخ ممدوحی بریفکانی و درباست بی گلک سپاس و مدد قبسر دمی دنگو پاسا دا جی خستن دوالی برنیش که داره جید کن گلک سپاس زور سپاس بو جناب تجی زور ممنون بله گودارم ریز گرمترین سلاوین من اما دکارو پیشکش کاری برنامه شهوستان و گرمترین سلاو جدهیناری برنامه کاروان کامیران فرمان هاونو کرتیا دنگو باسا